nan bas la la nou gen lotan bagay ni la. Wè nan maman la mgon nouvo fan. Ou tou nan ba nouveau femme Se encore? bel ti bagay. Son là. Like jole ba se mi che bagay non. An jolem ban pale ni. Le fam sa. Di bak mon pi. E nan maman iti se mwen liye se mwen reme. Mais sans Bel ti bagay, bel ti gege. Nan ki livre ta pou sa. Non, wè bam di nou mge pou prezante nou. le caca. Awan, mge pou prezante nou. Awan. Wè, an panan de sa, nou moun ap vini. Yo wala e kase nou. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. Côté. Me deja la, fam. Me deja la. Koman se? Kote te di paten pa ou bagay. Ou pa ekri tou bagay. Sak pase sou pa sou jen. Pase. Bagay. Waka di mwen la? Ça va rien qu'à dire là. Le caca. Sak pe sa jen. Ok. Ako nou getan kite moun getan ge menaj? Tade. Non pa fe blag mese. Sa ou fe blag. Men djou sa la. Nèg yo toujou sou tapaj men. Sa ve di che ou kite moun getan kon lot nèg. Quand il y a ça jour là son tapage, parle de chérie. Comme nous bagages, les bagages plus faciles dans le jour là. Ok. Le ménage pour nous Comme si ou sérieux chérie. Mais va faire petit grand bout. Moi m'a fait blag. C'est pas ça m'a fait blag. On l'est comme ça, on va répondre à quelque chose. Ok. Ok. Le caca. Toi t'es bon là, il fait. Comme si des femmes là. No.